Dobar dan svima, ćao. Sad ću da vam pokažem, kao što sam i obećao, kako izgleda settings, podešavanje na IC programu. Pa da ulazimo, znači bilo koju kameru otvorite, settings. Idemo redom, basic settings. Evo to ovako izgleda. Pa idemo nazad. Password to nije bitno, local storage. Tu proverite šta da radi, znači ako se napuni memorijska kartica, to je najbolje da stavite na overwrite. Idemo dalje. Record settings. Smart alarm. Idemo na advanced. To je smart alarm. Idemo nazad. Network, to nam nije bitno sad. Advanced settings. Vraćamo se about. Tu inače ne možemo ništa podešavati. Jedino možemo datum i vreme. Update time, confirm. I možemo naravno restore factory settings, znači nazad na fabričko podešavanje, ili možemo reboot, što je kao restart, jel? Znači ako nam nešto fali pa nismo pri kući, onda možemo da ga pokrenemo ponovo. Vraćamo se skroz napred i to bi bilo to.